Inkosi yasezulwini ngiphakama nokuyikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni ekhaya. Amen. Angibingelele umkhandlo omuhle wasezulwini. Bantwana bayingcwele ngoya odlule ngoSeptember ngangiyongcwabe eMafakadini. Ngikhuluma kodwa ngoBombela, ngikhuluma ngendaba yokungcwaba kwami. Phezulu eMaritzburg ngisendleleni kufona abantu. Bathi labantu baba basemantungweni basho njalo. Bathi mfundisi siyekhaya size kuwe. Ifunana ekhaya bathi cha besize kuwe khona into ofuna usilekelele kuyona. Ngithi na aseke kase ngiphumeni. Bathi mfundisi ubheke meeting bheke eMafakadini bathi hawu uzosifica la njoba thina ukhuluma nje sila phezulu eMaritzburg uzosifica phezulu. Ngizama ukuveza ukuthi njoba silapha namhlanje foundation noBombela mangithi sinoBombela namhlanje le ndaba iqiniswa laba abantu mabefika kimi phezulu lapha yasesificana bathi laba bantu umthetho wethu singabantu basemantungweni wona lawa asuka kaceza. Hawu pho manje njoba ngiyabona phela la ukuthi nibancane bapha abanye bathi bona indlethu yaphela usele thina nje beloku incozuka sekusele thina manje inkinga enkulu esiphethe ukuthi uNkulunkulu ngamzwane enza isakhe emhlabeni sokuthi babamkhulu angalami ingane ngalesikhathi emtholo Madebe angabe ingane yokuqala kube khona ingane ezihamba ngaphambili. uNkulunkulu wathumela thina bomndeni hayi ingisindeke lento abayixoxayo laba bantu. Bathi uNkulunkulu akehle ezulwini mayezokwenza into kumuntu uyengene komunye umuntu ngoba vele uNkulunkulu ungabantu. Athumela umuntu enze lonto. Uthi kwasekuswakela ukuthi kufanele ifike le ndaba enkulu engibaba mkhulu. Asehlangana amakhosikazi nenye indoda yakhona emantungweni. Base bakhisi lokuthi cha lo malokazana la ekhaya abantwana akangabatholi. Bezama ukucisha leli langa. Manje mfundisi sithema sizama into ebuhlungwana ke lo msebenzi uthwele abantu besifazane kakhulu khona intombazane ibe umphathi wase Chief Albert Thuli. Uthi ithengele ilanga iphuma emsebenzini bezama lento ukuthi
bayilungise ngoba bayayazi baphila nabo umndeni ukuthi bona ibona abasetshenziswayo ukuthi babamkhulu angaba lama abantu akabe uyena oqala ngoba vele akufanele ngoba uNkulunkulu lozo zalo emhlabeni alama abantu bathi ke laba bantu abahona amaNazaretha ngokwembathini bezimhlophe uthe phuma lo mntwana ophethe Albert lapha ya wakhuluma umuntu wathi namhlanje uyena lo wasemantungweni wayenza lento wathi namhlanje wonke lo msebenzi owenzayo uzophela uma futhi uphelele lo msebenzi le moto ohamba ngayo nezokungcwaba uzofa ngayo ingcwaba ungathola wasesesuka ke lo mntwana ngokuthi abazi bazoyenza njani lento uphinde uqhubeka waye emsebenzini nalo muntu okhulumayo abazi bazokwenza kanjani into ayishona wafika emsebenzini wakusele kwathiwa wabona mama security eminyango kwathiwa usangeni yini kwathiwa hayi thuna macalo nawo la isibhedlela uphethe umphathi omkhulu esibhedlela wayesephuma kuloko kudideka kwakhe ezama ukuthinta abameli bathi abameli ayengesize manje enza bakusho hamba ekhaya sizokulungisa udaba lwakho uthi wathe maphakathi nomgaqo kufike lapha ukhona umgaqo othi Shongweni lapha ngakuthina shozi Estonia Mall asegaya wakhuluma lo muntu wathi faka imoto la uthi azange akwazi ukumphikisa wayigoqa imoto yagibela phezulu wafike uthi wathi qhubeka ngomgaqo uthi wayishaya imoto ngoba lo muntu ufika njengento emenza izinto ngenkani wayishaya imoto yehla phansi ibheke phansi emfuleni umlazi uzoqhamuka entshongweni bayazi ke abajwayele ukuhamba ngale uzoqhamuka entshongweni uzokhuphukela ko6 uma ungene entshongweni ngezansi wathi mangabe semabridgini emabhendini lapho uthi wayibona imoto wathi lo muntu wafuka umuntu wathi ke uyabona ke manje usuyafa ke ngekuthola uthi wayibona imoto kufanele ngabe ithatha ibhendi yangathatha ibhendi yahamba naye uthi athi mayisebona uthi ngabeka izandla ekhanda ngathi ngicela ungixolele ngiyahamba ngiyonyazini manje uthi akazi ukuthi kwenzekani wayibona imoto isihlezi phansi lapha phezulu komlazi ibridge sihlezi lapho ngamasondo uthi ke mfundisi twesilekelele siye kubaba uthi nifike nithini baba athi sizocela intethelelo ngoba ushembo khona manje sekubuyeni baba mkhulu icala elenzeka kubaba mkhulu bengeke lithetheke khuluma lo muntu wasemantungweni bengeke lithetheke ngoba kwathiwa kwathatha isinqumo emantungweni kwathiwa leli cala lothethwa ngizwane ebushebe emhlabeni ubuyile maNazaretha uNkulunkulu ubombele isithima sampondo uyele phambi kwethu zambili inkomo ezihlanu ngoSeptember ngabafaka ezulwini kwase kumathambama zangene inkomo maNazaretha lo uNkulunkulu angathi singabambisisa kuye ake silibale izinto zonke ake silingisa amakameli ikameli liwaphuza amanzi lwabeke la ngoba lenzela ukuthi noma ngabe kuthiwa kufika isomiso kodwa leli benamazi emzimbeni wakhe asiyeke maNazaretha ukunaka izinto eziningi manje kukhuluma ngengilingile elapha efoundation babukhanyi ifoundation bifanele ibe njengoba sefika umnikazi wayo wawuthanda Nkosi uMkhambathi ufike ezweni la kaMxoseni wathi mawungeni wangamukeleke emakhosini angizoyithinta leyo ndaba kodwa ngifuna indaba eyodwa ukuthi uNkulunkulu wahlala nawo uMkhambathi wathi mawusuwamukeliwe emzini wakwaZulu sekufanele Nkosi laba bantu ngoba bakubona ithi uNkulunkulu sekufanele basale bakhonza uNkulunkulu wayese uqalaza zonke izinkalo wasathi bantu abami khuluma ngamakhosikazi khona unkosikazi ithuno nomathalente waseMkhambathini unkosikazi yakwaZulu uthi ke ubaba mkhulu bantu abami ngoba izwi lama likakazwakali lapha kulamakhosi ebala amakhosi ngokwakhelana ebala noSwayimani ngaphesheya babonile kade bebheki kwaSwayimani uthi lapha yaphansi emfuleni kunesiqhingi
ngehla kule bridge wathi lela ukhalo alibuswa Nkosi wathi umuzi wami la ngizomkhonzela khona ngizobeka khona wawubeka Nkosi baba mkhulu ushiya lo muzi azi ukuthi yena ngesikhathi esizayo uyabuya kodwa wabashiya abantu lamakhosikazi ayesonta khona ememeza uNkulunkulu ngelinye ilanga abelungu bededela ijamu inegidemu base sabatheni lamakhosikazi awodwa zikhona ikhathi enjalo baye basixoxele abangaphambi kwethu ukuthi lolu khalo oseluluhlika ngaka namhlanje bekuhlangana abantu ababili abathathu lamakhosikazi abona ngenyoni phakathi nenkonzo yesabatha imnandi khona bebancane bayibona inyoni yayidilika esihlahleni yenhle kodwa bathi nje ngeso bangayinaka iyehla lenyoni ihlale phansi icula kamnandi ifuna baze bayinake uthoya yehlala phansi ikhuphuke ibuye esihlahleni ibuyihlale phansi waze wathi omunye hey silibele ukusonta lenyoni yakhuluma wathi omunye hayi asitede sambeni base bephuma bashiya isiqhingi baphumela ngaphandle bathi babe ngaphandle afika amanzi ahamba nawo wonke umfula nasosebeni ashona ezantsi base bephila laba bantu amen esemaphepheteni sengehla uthi uNkulunkulu sekushaya isikhathi ukuthi ngakhi Eden weManazaretha kanti umthetho wethu masingeza ubhekisisa silesibuka izinto zangaphandle siyekele yethu sithi uthe ubabukhanyi kuyisono unganaki Thoyezwakala inkosi yaManazaretha baba mkhulu ebiza amantombazane ayekhona ngaso sikhathi uthi umama wayixoxa le ndaba eyizeka uthi wabiza ovayina noAna wathoza la esilina ningakheleni umphako ongaboli ngoba uNkulunkulu setha ngokwakhe Eden manje wavala umhlangano emaphepheteni waphuma wadweba shona phezulu eyokwakhe Eden le Eden athi mase kuyo lamakhosikazi awabekela ithempeli emgamathini ayeseza usefikile seyihambile indaba ngaphela indaba ezingamu ngamafoni kungasheshi kodwa basebezifikile basebeqoqa ngamandla basebethatha iphuthumeni encekwini basethi umesofuthi sithetha le ntsheshana kuhle komunye basebekhabuzela phandle kwenyawo bebheke khona Edeni tshwa bafika sebalindile eminyango wathi ya ozani la nina esefike khona Edeni enyanga ezulu yathi kusenhlanhleni amen twathi mangabe ebabiza ethi sondelani lapha basebesondela amakhosikazi ayiseguqa phambi kwakhe ayisethi kuwo ubenithini ngami babukana bathi hey nina abasokwazi ukusho ukuthi kade bethini hey uNkulunkulu uyasizwa noma silaphi ningakhohlwa mana zathi noma ningakhuluma inhlangano enjani kodwa nazi ukuthi uNkulunkulu khona phakathi kwenu wathi ubani lo kade nimbiza ngentshejana endleleni liza lapha bayisethi Hlawulani Manazaretha sinothixo ilokho nje bantwana benkosi ukubongola nami izwe lasemkhambathini umfundisi uMbeje lo amen